County, sisi kama watu wa Kitutu Chache North, kwanza tunataka kukushukuru kwa sababu ya kutuletea hawa wageni siku ya leo hapa. Tunajua umefanya kazi yako haswa. Juzi tulikuwa na wewe tukifungua maji kule Sombogo, na leo tuko hapa kwa sababu ya hawa mama, ili uweze kuwafundisha maneno ile ya FGM, maneno ya kupigwa, musikubali kupigwa. Abangira mwaje mwakwe abagaka balegaiga intula abagaka etobwete kolenda abangina abanali bagotokolelega asibuya mbara bagotorugera mbara bagotosiberi chianga una lero ni maete mogoso kabosa weka moso kende sukari echumbi aka mafuta aka sabuni Biko yane nalele konmusana amagana bo kwana lero na makongu lakini abangi na baito egento ko basaba oraje mongi wete egento ko basaba ebinta abangi na bago tiko kwanera oraje abana baito tinyoroka totike ko bakolera bo ono inungo kora mole oboke boli bole galia ngokora morobo ke ko tokolera morobo ko bole galia motiga abangi na bali baito abaisika bali tinyaroka babe buya ego